جی برنامه سمر دم باش تماشاوان هجان به میوان کنو و به برنامه کنو پیش بریوانه میوان برنامه ما وی هفته حسینا بلوت دایکا گرتی آزادی مراد بلوت امن نهاج دایکا حسینا پرسن زحمتی گرتی گهی زخت زوری لسر گرتیا و سر مالباتا امن نها به هفره دایکا حسینا ناس بکنو و میجی پرسن مرحبا شتره مرحبا سر شعبا خیراتی برنامه ما ناف خيري دبن صعبن دایکا حسینا دست بکیده ام خوازن تو هم خواب بدی ناس کرین تو پیشی خواب بدی ناس کرین پیشی مراد بلود کرده چند سال گرتی که هدیه زور زحمتیا سر گرتیا جدا و سر مالبات وان به جدا ام دخواستن هنه کی تو به تماشاوان مر پار بکن از پیشیه ده برنامه و پیروز دکم هر هبن از پیشیه ده سلاوه خو جسروک ره جتمه گرتیا ره جتمه داکه شهیده ره دشینم و از جوار جی پر سپاسیا خود خوازم از پیشیه ده بیجم 29 سال و دم سه مه لایم حفصه دیه و لایم نخوشه لایم الشعب خدا جعول ده نرحته مراده ما هم بالفتقی پرچه بیه yani eki zanın enkarım per yani tişte zede ne bejim jî ez bejim jî herkes zane mibçavi mijyana xuda mibçavi wî xwedî kir mibçavi layim ket hevsê mi pir zor û zehmetî midvî lawî de di riya wî de di bajara de di girtîgehê de ji çûndinê ji hatinê tu heta bibêjî min zilm û zoretî min li ber hundirê hevsa jî dî carna jê hinkî wa ji mir gotin ha min got bavê min birê min got ben senin babanın yaşında mıyım min got tamam oğlum ol kardeşim ol got ben terörist kardeşi mi olacağım min vana giştî yönetima girtigehi erê evana min giş bihîst îja rê îja bûz berê twa dertin nebû me nizanîbû yanî hebû jî belkî me nizanîbû ez û pîrekek hevalê me hebû em ji xwe tenê diçûn mûşê em dihatin em li ser bûzar û diniştên em naberfa de dimeşiyan yanî tu çi bibêjî me dî ha tu çi bibêjî me dî rokî ez im gedekî min wê çaxê biçûk bû ew bimire bû rehmetlî xwestiya min bû bavê wî bû em çûn di greva birçîbûnê de bûn derneketin li me bû şev em bi çawa wî giyan ew bajarê Bîtlîsê li wir yek ji Diyarbekir hatibû Seydê me got tême jî bibe goyê çaxê ha çend sal berê ye got hûnê 15 milyon bû milyar bû neyse hûnê bidin ez ê we bibim bi me jî heft kaxit berê heye me got aqayî got ez bi aqasî we nabim em wê şevê em hinkî li ber ser bûzê rûniştin me got belkî erebe ji hêla wanê wan de werin em ê herin em negiyaştinê tu nebû erebe em çûn ber deriyê otelekî mijlawkê ê qey dikî ya min got la wela perê me aqayî û em jî çar hebin got xaltî eger tu nebî viya jî nede min got na layê me êk heye em ê bidin de serê spê jî xwedê mezin e got çixwe perê we heyî min got aqayî got tamam heqê riya gunherin e mala xwe hûnê bêlin got ê dinê bes e wiya jî nedigirt yani hinek tişta me pir dî me pir xwar me pir vexwar di riya Erzeromê de em bi şev diçûn em bi şev dihatin nav berfê de erebê me di berfê de diman vir de wê de layê min rakirin wanê
جوانه سرگونی تکرداغ بو انا لایم التکرداغه ام لبندا بردان اوانن ام دبینه ویورم بردانی بو سال کی ام البر تلویزیون رونشتین ام دبین اما او کلمه کی اوجناو دو حبدرانا درکوه ای ببین بای تمام ام لبندا و یکینه او جیتنه اما ام جبوی دنیای جبوی کرد و کردستانی ام جبو گشا بارشید خوازن نبرا داکی پولیس ها بگرین نبرا ای عسکر ها بگری نبرا ای گریلا بگری ام دخوازن و حبسیه مدر کوه ام جبو خوده جبو پیغمبر جبو دنیای ام بارشید خوازن ام دبین daha بسه ام دبین daha بسه ام دبین daha بسه دایگه حسینا veya yani پر هندک malbatê girtiya giştik duwê rewşê de ne. eri Lê em çi qajî em li vir em ku malbat em bêjin mexdûr dibin, em bêjin astengî dibînin, ew jî li alî wiyalî jî berxwedanek heye. Vêya jî yanî em gê zanîn çimkê dûret berxwe da bana ku em bigotane mesela niha jî ê 33 sal 32 salê wan qediyayî 30 salê wan qediyayî dema der niha sîstemê got derxistin derxan qurûlê dibên hûn poşman bûn ya nebûn niha vêya li ser wan ferz dikin. Lê hîn heya ana tu hevalek 30 salê raketin negotiye ez poşman bûm ji bo 30 sal qediyayî bêberdan nabêjin. Ji ber wira jî berxwedanek bê hempa li wir heye. Mesela em bêjin hundirê girtîgeha de. Lê malbat jî li vir ji zarokê xwe re em bên ji birayê xwe re dê û bav çûbin ez wa bêjim dê û bav mesela rehmet kiribin dibin pişt dibin mesela em bêjin wek dîwar ku ew çawa dîwar niha pişta xwe dan dîwarê girtîgehê pişta xwe din bi malbatê xwe bigihê din zanin malbat li pişta wan e. Ji ber wira jî hani erê em dilê me çêwî em li ber dikevin em bêjin mesela wan bernedan wan lê berxwedana wan li hêjayê her tiştî ye. Em wiha bêjin. Niha hevalê Murat de got li çend girtîgeha geriyayî cilkê hat girtin û heya niha. Weta hat girtinê li Mûşê hat girtin. Sê merê wîlûr qediya birin Entebê. Ji Entebê dîs hanîn Mûşê. Ji Mûşê hanîn Diyarbekir çend ro, 45 ro tişkî wa. Dawiyê dîs ha birin Mûşê. Min ji mat ana Tekirdağ hepsa nihayê. Nihayê. Ene cerna ez bêm bi xêra girtîgehê yani ji bo girtîgehê em tu bajarê Tirka û bajarê Kurdistanê nemanok em lê geriyane. Ew berdediye hefsa bi zehmetî. Lê ev zehmetiyek em dikişînin jî vêya jî tekoşînê em didin. Vêya jî temamê dinyayê zane vêya ku bi hezara ê wek Muratên ez bêjim bi hezara giş ji cemê yani li ber dilê Giş mer yekin. qet ferqa wan tuneyî ji me re giş birayê me giş hevalê me giş lê em çawa li vir ana wan merak din ew jî hundir diwa hev digirin. Wêya jî em bêjin tiştekî pir mezin e ji xwe ne wê hevgirtina wan ba û ne wê tekoşîna wan ba ku tu ca li ber hember van vê em bêjin sîstema hov nikarbûn ragirtana xwe bigirtana lê em dibêjin em malê jî dibêjin em ji bo girtîgeha jî dibêjin em ji bo mesela temamê hevala dibêjin berxwedan jiyan e. Îca hevalê Murat de goya çavê wî berê nexweşî tê dihediye erê. Dema hat girtin çavê wî nexweş bû niha çawaya rewşa wî baş wekî diçin nexweşî wî. Beriya wergirtin çavê wî nerehet bû. Di hundir de da aqeyî zêde ya ziya zêde tişta dike daha jî nerehet bû. Hîna jî were ye. Çend cara me got işte dilekçe da me got biberin evê bibin doktor evê ameliyat wana tişta wan tişta derbas bû wana tişkî nekirin. De pêşî gotibû ya ji bo wan dibin derin işte çend salê teyt dindir de ye tuwanî wanî layê me vê kelimê kir got vay 30 salê erat kevim ez 30 salê din êra kevim em nabêm ez poşmanım. Ev ya yani birajî ya derbas bin. Hema çi xwe malbat ez zanim hem mervê min henin layê me tamid hindir de me tam rehmet kir diya xwe nedî
گده آپی مهنه باوی وان رحمت کرد باوی خندین دیا وان رحمت کرد دیا خندین هر یکی 32 سال 33 سال هواله وقتی دیجی ام ناس کن اوجی گده منن ام بلکی ام بینج حبته باوی دوری منن از ایرو الوان دنهرم ادویم قیقش مرادن هز هم ام یاوی وان دبینن اوجی وی هاوی ما دبینن یعنی ام دارن اندره حبسه ام نزانی کیجا قدیمه کیجا غریبه گشته قدیمنن جبو گشا سرکتنت خوازم جبو گشا بردانت خوازم جبو گشا بارشت خوازم جبو تمو دنیایم بارشت خوازم ام نش خودتنرد خوازم برا دایکه کسی دهان نگرین ام ویاد بیجن لایم zaten نخوشه لایم نرحته ام دکن ناکن ام شخور دست خواه سره و ام رودنی ها ام لبندار وان ام دبین بندار ساعتانن ام دبین نوی ایرو تشکی بیجن ام دبین نوی سوی تشکی بیجن سال کی ویاوی در باس بو هینا جی تشکی جمر نگوتن جمر نابیجن مثلا تجوک دایکه که تجوک دایکه گزارو که در گرتیگه هدیه جوی پیواجوی چیت که بسریته جوی سولجی چیت که بسریته ایمن از دبیم از باوریامش خوده هیه باوریام جه قرشیت نه yani ez edbim haya nen mali tüme girtiya tüme gerila herkes ne mala koya jvitişti ez yani bavariyam tine ya emin ez inanakim yani karşı tişkina kevseri mere eme meze silah yokşevtandın eme her gavji Gava vetin yani gavajı davejin jdevi herkese barj dert gebe herkes be bırakun bisekine bira ne diye gerila bira ne diye askera bira ne gede polisa bira ne gede askera bira be bav ne minin em herkese vek hev dibinin karşı mecmer ne verranın o jitme dünyaya re banga meheye barış aşiti vek hevi em viyad bejin İşte neyse em veal bir bihilin em naha begerin cer sergertigaha em bejin demak tagoya me gelek zahmeti melberderiye hafsa medit demek mesela tu bejin hevalek khoye hun behaver derin kore ve her cayız gertigahi dey vek malbatek yemerif dibi mesela beri biram tem çün به سازی ارد چون سازی گرتیاره ام مسافر خورد خس وقت مالبات که ام تر سر رود نشن سر سفری متر دنانی خود خوار ایجا ویجی از باورم نه به حوال زارو که مرد دو وقت زارو که مرد دایکی وان دو وقت خوش که مرد به تایبتی دگرتیگه هید وقت به هفرد بن حوال مالبات وان جیل برا به هفرد بن حوال این امورانن ام انا ام پر هوال ام وكا خشكي هبن ايك تقويا ام بخيرا قدي خو ما بخيرا بان قدي خو ما پر انسانا ناس كير ما پر باجارا دي پر قريان ام پر قريان ما يعني انسانكي وقت تشكينجم ما مدقوا زهرم فلان داري ام القحواجي رونشتني ام الوتيلاجي راكتني ام قش للدوفان قدي خو از پیرکی اناستم پیرکی حواله می دایکی حواله می yani پروان مهنکا هفدو جوان داکر yani هنک جی هینا هنن her هبن inşallah هون جی her هبن yani ez veya bejim yani naha emli paşiye biner va muraci 6 sal em bejin döndür diyeyim ve dama nuket hündürü dama naha em bejin çahat guherandin çi بود hem de malbata hem jigertigaha tişte guherandin te çi bu guherandin bi viyawi awlakat gurtni zaten edbim çi ama mevdayka hev nas juan bu ve demine me deme kesin nas netkir anaka ez bejim ez her kesin nas kim ez her kesi ve gede xud binim ez her kesi ve xwa xud binim ez her kesi her dayke ki heyecanı her tişti yani. Van dayka her tişti xoşik hak kirinin. Em pir hev razinin, em pir hev hastkin. İnşallah
قدي ما ورن مالي ام دهاجي زيدا بين ام دهاجي جاب حزبكن ام دهاج جبري شيرين تربن از فياد بيجم نها تگو اول مراد بری چاوی نر حد بوله نها جخواندن و نویسی هنکی چاوی و هنکی دیجی خراب تر بیه چه نویسی مثلا پرتوگ نویسی دیگه چه کنا مراد كتاب جي نفسان كتاب اوي جي هي از انا اشتر بيجم اتيخم دحب توالا مكتوب كي ايك يازي كري يازي وي هنا كوي چاغي دشان ندانن كي يعني پر يازيا ياز كر جيت سندن هم ايك هوالا جيت شان درس كيوان دايه هم هنا توب كري شاندي مالي انا المالي پر يعني مراد پر او كاوي پشته بو ناوي هي يعني يا مراد ده وقتا چو زاتن گده بو انا كا امدچون حفصة موشي هوالا جمد پرسيد گو داي مراد وقل انفرستا خواندي مدگو نا مدگو مراد بر دريه وقل نادي انلكي وقل القل نكري گوش مرد بي مينا ناكن مگو نانا اينا بكن مراد بر دريه وقل نادي اينا چيه متقولش خرج يعني جخر بيش تبونا مرات ذاتا هي ويخو بيش خستي يعني ويخو بيش خستي يعني ولا مكتبنا خواندية دايكا حسينا كسي تخوزي جنب مير به تخوزي دايك به تخوزي جوان به حتى كسي كبير يخستيني الناس بكن نه يعني نه ممكن خو بيش نخه نه تقويا خو بيش خستي او کسی که ریخستری ناس بکه إلا هیچ هر هاوی خو پیش تخیه هش من دیا خدا گشت که دیگو هراندن جالی ارینی دست واب ویجب اول مراد یک جوان ابویه ام بیجن بجوانی هات گرتنو او خاتن داره یعنی جگلک اول مره گرتیگه بو زانینگه ام بیجن دورا خو پیش خستن خو پرورده کردن اما بیجن یعنی که افجی نهاج بو دجمني وان بوني درد ويش دجمني وان درد هم ازواج در ببيجم ديد بي تقول يا خو قلت يا 3 سال دج بمينم از نابيجم از بوشمان و از نيم بردار افجي شو خود درد هري مزنج بو دجمن اف ازواج بيجمشتر ان تخازم تهنك يجي قال مثلا بتشوكيا هوالي مراد چاو در باس بو زاروك كي چاو بو دما بتشوك بو بچوكيا مراد ناوي مراد پوري وي زربو اقوا شيرين بو مجرد گو بوزو تدگو قيسري وي سيمي جلي لقرني هنا تدگو سري وي توي پوري وي تدگو قيسيمه بچوكيا وي يعني هنا كي نحسبو دچو سرخانيا دگريا دچو هنكي دام ازمبو يعني ازنك لدوبو من مالا مسال جعديبو متقو تشكيله بقلب برده ويدا مراد هنكي مزمبو دچو برا دادري يكي ناس ملور بو دچو مالا وان بخواسيا مره يعني هنكي وا نرحت بو اجا كي مزمبو باوي چو عركي عربستان ادخاني كي دبو ناوي لاي ويجي مراد بو سري سويد چو ايش دقو انا چه لازم ايواري از بينم تشكي لازم با مجير دقو خوديا خانيه ما دقو لاي منو خلكي قاسي هفن دقو خلكي سرميان تيدكن ايمجي او بابي قدارن سري سويد ايواري تين بسر مده بوش ده حسدين يعني مزاني بو جمر دقو از ورد بيم ناقي جيران دبين جمر دبيجه ايوا ازانم تجمر دبيجه zaten دوي خانيه ده ام جورا دركتن ام چون خاني كيدنه مراد كت ويري مراد اول نزاني بو ويتشتي هنكي وابو 16 17 سالي دا مراد ويري ناسكر و ام جريا خوجي جريا ويجي ام نبوشمانن او شخو بوشمان نابي اجي حتى تشبكك يكونا ما بلدو لا يقومه
مقالك زور زحمتي من ريا تكر داغي خواريه من الآد زرومي خواريه تاني چموانه تاني چم هرزروم اتاني چم تكر داغ يعني مبر زور زحمتي ديه اما دي ساجي مقبولي يعني بسري خو قبولي زن شوا دما مثلا هنك هفال هن دما بس كم جي قلي خمجين جيد اما قالك مرف تجاري پشتا برای خواه پشتا زاروکی خواه وان دور ده تنه نهیله نعم وان دور ده اری لور حواله وان هنه لور يعني هف گرتنک هی لورا لی گرک مالبات تجاری پشتا زاروکی خواه پشتا برای پشتا مالبات جبو چی نویه مالبات yani havalti ayrı malbati ayrı امبر نادم اری ایجا زاروکی حواله مرادی لکو در بس bu nav Suriye'de bu malala ناف سوریه دبونه nav Suriye'de eri ام ناف سوریه دبون دریه مردین دبیجن یا دناف سوقاقا دبونه مکی مارا مزنیزی کی سرجاده بو ام پریوی ام دریه مردین مان ام جورا از چون karşı mezele hay ya mezele deriye merdin em jur çun dera em jura em çun dağ kapı em jure dera çun bağlara işte em verde ve de memala xu bir cezaviye çar me milur qediya murad jura çun carnaje İngilizce küçük de sevi de bu xavi dugo kabedme دگو نادم کینگا چوم ازی بدم ته yani دگو تزهرم دگو تزهرم مجي اشخور مدگو چاوی وینر حتی مدگو اوی نره اوی زانبه اوی نکاربه گده مد چون ایش سری سوی چون مراد بوان رچو ایواریات مگو کا مراد کچی گریا کت اوده مقولت چما دقري مدي وين انجليز كا خوش دسي خدار خست دا يعني انجليز كي ريم دا مفهم كر مقولت شكي ورتن جو ولا انجليز كي دايمه هاي بتنبه yani go dama her meze bidim te o da bu ye da go bidim me wiji go az kinga her meze bidim te ve انجليز كا وي هنا جيل جم خواويا واي بو بيستو بو 6 سال مراج مالام چيه سال کی جدر و ما و بو بیستو نهی ویجی قدیا کت سالاسی و انگلیس که هین الجم خواهیه گرتناوی چاور چی بون چاور بی حسیان گرتناوی لموشه دبین قزلا چیه چکی واهی لموشه ilçekiye herhalde لوی درا هاد گرتن مهکی قدیا هایا مجتن ابو از روکی نل معلوم از هاتم جیرانم خود جوان راضی بی جیرانم پر باش مو جیرانم گو مکتوب کی حفظه موشه هاتی گو ناوی مراد یازی کری مگو تنتحنه کات که گو مکتوب دام گو اشتر مکتوب گدا خواند گو وای دبی از هاتم گرتنه الحفظه موشه نجمر گوتیه کیجا مه هاتم گرتنه کیجا رو هاتم گرتنه چقوا قدیایه هو یازی کریبو گوتو فلان روی وای هفدیتن هیه هنکیتن ورن هفدیتن جی درو سه رو پشتیوی بو ام رابون چون موشه از و باوی وی ام چون ام کسی ناس ناکن ام نزانن حفظ لکویه ام بری ام نچون موشه مخونه خود موش ندیه از و باوی وی ام چون ناوا شهر ما اوتیل کی دی ام چون اوتیل ودي اوتيل اجمر جو evlenme cüzdaniye kubidin. Meci go ya go bu kadın benim 30 yıllık hanımımdır ne evlenme cüzdani nedir bu olması lazım. Neyse de de me oda girt emçun raketin. Ez ve şevi haya serisi be rane kettim. Ma ava seri khud khist nava lavabo merede se khushuya. مثلا خصوصا لابابوی دگیریم آفسر چاوی اختکر ادچوم کی رو دنشتم حیا سریس به امرابونه امچونه بر خراج وان ما گوتی ریا موشه فلان
ام رابون چونه بر حفصه ام چونن در ام آوا چاولی خسته دا خبردانش من چه نبو از گریام و نگری گو ما چیه ما چه بیه ها وانا گشنه وک منن مگو ولا گش وک مرنن ما ندیا کسی جدیا کسی چیتر نه جلای کسی چیتر Yani vihin cesaret date. وی جسارت دامه herkes دیه herkes evladı ورده ویده ما اینکی خبر دا داویه اینکی قیبینا مفره بو مچابلی خسته اما هاتن مالی مگو آی ریا مگشه چقا دوره جانه چی مباجاره دور بریم گو ما خوامه گو ما موش 2 ساعته گو ما ریات اقوى ندوره مگو ند قدیاره او وی هاوی ام چون موشه ام هاتن 2 سالی قدیا 36 سال جزا لیبرین از و هفالک O خوب da in riya dur in riya dur tir. هنا من نزاني بو ازي 24 ساعة تاجي بريدة هرم هنا ري ناقد متقو قي موش بردوري إجاد بو بف بو زبستانة مدچونة مسير برفارود نشتم تقو يا ربي قربانتم جما قسمتي مرادي مهات فراجي دو قي براجيكي نزيك براجيكي بي برفبا ازانا برخوز ياخو موشيتينم موش هم نز بو ام ایواره چو سریز به چون ام ایواره دهاتن یادم شبرد کتن ام سریز به ام دکتن هفدی تناوی ام دهاتن مالی هینا رول کوی انا جی 24 ساعت از برده دارم Ana ji bi telefonê hûn dipeyvin bihevdin. بالتلفون حفتي جار كي ده دقيقة ولو يهاوي باشه dayka Hesîna em dixwazin berî em biqedînin em dixwazin gotinê te dawî bigirin ji bo em bêjin temamê malbatê girtiya ji bo girtiyê azadiyê ku temamê girtîgehê Kurdistanê Tirkiyeyê tu dixwazî ji bo wan çi bibêjî ولا انت انا ورد بيجي از عيني زور خد قرم از دي ساجيد بيجم چقوا قرتي هنه چقوا شهيد هنه چقوا دايكي شهيد هنه دايكي قرتي هنه اي شهيد جوار سبريت خوازم اي قرتيا اثر كفتني جوار خوازم جهر كسي جهر نفسي رسلاوي مش قشار هنه سلاوي من جسروك رهيه سلاوي من جسروك وزير رجي هيه او جي نفسن برا لما بنرن دايكي بيركي واجي دايكي زاري خنن herkes yani herkes ji eqre dişewte branki jmerji bişewtin em jî gunenin em dixwazin ki em wek hebin em dixwazin ki bira xûn nerje em dixwazin ki bira barîşkî ji bo dinyayê çêbe bira aşitîkî ji bo dinyayê çêbe em vêya ji herkesê dixwazin o pir spasiya xwe dixwazim ji wer ji dayikê şehîdar ji dayikê girtiya re hepsiyek derketine ez gişa maçî dikim ez ji wan re silavê xwe dişînim ê girtînê dîsa wer awa ji xwe li ber wan ez stiyê xwar dikim gelek spasiyet etki dayka Hesîna tu bû mêvadê bername me tu her hebî her sax bî temaşevanê hêja em vê hefteyê jî gihan dawiya bernama xwe heya heftekî dinê ji bernama Sîmûr komûmên xêr û xweşiyê de bi xatirê we